Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bapor UM Badan Permatur Universitas Mandailing Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Lektor di Teleconference 20 Mei tahun 2186 Masehi. Materi kuliah umum eksistensi 5 orang anggota Subpolitbiro Operasi Pemindahan Material Galian, Politbiro Material, Biro Operasi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi MPPGMR, Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya di seluruh negara di dunia yang dikonsentrasi tertiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam Jebar MGBSM. Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 2116 bulan April tahun 2186 Masehi. 20th of May of year 2186. Generally true material. The existence of 5 of members of the Subpolitburo Operation of Movement of Excavation Material, the Politburo Material, the Bureau of Operation, the Center of Development for Policy and Strategy of the Central Global Leadership Assembly, the Great Mandailing Foundation, in all countries of the world, is concentrated and make tactic in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Mandai Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron over time, number 2116 of April of year 2186. 27 Mei tahun 186 Masehi. Materi kuliah umum eksistensi Sekretaris Subpolitbiro Operasi Pemindahan Material Galian, Politbiro Material, Biro Operasi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi MPPGMR, Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya di seluruh negara di dunia yang dikonsentrasi tertiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam Jebar MGBSM. Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 2116 bulan April tahun 2186 Masehi. 27 of May of year 2186. Materials of public lecture. Existence of the Secretary of the Subpolitburo of Operation of Movement of Excavation Material, the Politburo Material, the Bureau of Operation, the Center of Development for Policy and Strategy of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation in all countries of the world is concentrated and make tactic in Kabupaten Mandailing Natal, contained in the Mandai Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron over time, number 2116 of April of year 2186. Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri Bapor UM Badan Permatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.